bice byinshi by'umupaka uhuza Burundi n'u Rwanda hari kumvikana amarira menshi n'agahinda k'abaturage bari basanzwe batunzwe n'ubucuruzi bwo kwambukiranya umupaka. Icyari icyizere gikomeye cy'abaturage cyahindutse inkuru ibabaje nyuma y'uko abayobozi b'u Burundi batubahirije isezerano bari baratanze ko bazongera gufungura umupaka. Uyu mupaka umaze imyaka irenga 2 ufunze kuko wafunzwe muri Mutarama 2024. Kuva icyo gihe abaturage bo ku mpande zombi cyane cyane abatuye mu ntara ya Cibitoke ku ruhande rw'u Burundi bakomeje kugaragaza ko ubuzima bwabo bwahindutse cyane. Mu ntangiriro za 2026 hari icyizere cy'uko bashobora kongera gufungura uyu mupaka uko umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi Reverien Ndikuriyo yari yatangaje ko imipaka izafungurwa cyane cyane uw'u Rwanda. Icyo gihe yabivuze mu ruhame agira ati umupaka uzafungurwa icyarimwe n'uwa Gatumba uhuza Burundi na Kongo. Aya magambo yatumye abaturage benshi bongera kugira icyizere ko ubucuruzi bwari bwarahagaze bushobora kongera gusubira mu buryo. Abacuruzi batangiye gutegura kongera gusukura ndetse gusubukura ubucuruzi bwabo, bamwe banatangira kwegeranya ibicuruzwa bari basanzwe bajyana mu Rwanda. Ariko ibintu byaje guhindura isura ku buryo butunguranye. Ku itariki ya 23 Gashyantare umwaka wa 2026 ubuyobozi bw'u Burundi bwatangaje ko umupaka wa Gatumba uhuza iki gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wafunguwe kugira ngo ubuhahirane bwongere gusubukurwa. Icyo cyemezo cyashimiwe n'abaturage benshi, ariko byaje kugaragara ko umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi utigeze ufungurwa nk'uko byari byavuzwe mbere. Aha niho rero ikibazo cyatangiriye gufata indi ntera, kuko abaturage bari baramaze kwizera ko nabo bagiye kongera kubona amahirwe yo guhahirana n'Abanyarwanda. Mu mudugudu wa Ruhwa, ukaba ari umudugudu uri hafi, abaturage bavuga ko ubuzima bwabo bwahindutse cyane. Umwe mu bacuruzi waho yavuze ko mbere y'uko umupaka ufungwa yajyanaga mu Rwanda ibicuruzwa bitandukanye birimo indimu, amaronji, mandarine, inyanya ndetse n'imboga. Mu kiganiro cyagize ati iyo twajyaga mu Rwanda twabonaga amafaranga adufasha kubaho. Urugero nk'umufuka wa mandarine twawugurishaga 10,000 by'amafaranga y'u Rwanda, kandi ayo mafaranga yaradufashaga cyane. Ariko ubu bintu byarahindutse, ibyo bicuruzwa bigurishwa ku isoko ryo mu Burundi bigurwa ku giciro kiri hasi cyane ugereranyije n'iyo babonaga mu Rwanda. Ibi byatumye rero benshi bari batunzwe n'ubucuruzi bwo ku mupaka batangira guhura n'ibibazo bikomeye by'ubukungu. Ikindi kibazo kandi gikomeye abaturage bavuga ko ari izamuka ry'ibiciro ku bicuruzwa bimwe na bimwe. Urugero rutangwa kenshi ijerekani yo gutwaramo amazi ya litiro 20. Mu gihe umupaka wari ufunguye abaturage bayigurishaga mu Rwanda ku mafaranga 1,000 y'amanyarwanda, ariko ubu bayigura mu Burundi amafaranga 12,000 y'amarundi, angana hafi n'5,800. Ibi byatumye ubuzima bwa buri munsi burushaho kongera kugorana ku miryango myinshi yo mu gihugu cy'u Burundi. Imiryango yaratandukanye. Iki ni ikibazo cya kabiri. Ntabwo ari ubucuruzi bwonyine bwagize ingaruka, hari n'ikibazo cy'imiryango yatandukanye kubera ifungwa ry'umupaka. Mu bice byinshi byo mu mupaka hari Abanyarwanda bashakanye n'Abarundi, ndetse hari n'imiryango ifitanye isano y'amaraso, ariko ubu kugenderana byarahagaze bigikunda. Abaturage bavuga ko hari ababyeyi batakibasha gusura abana babo bo hakurya y'umupaka, abandi bakabura uko basura abavandimwe babo. Ibi byose byatumye agahinda k'abaturage karushaho kwiyongera. None icyifuzo cy'abaturage ni iki ngiki. Abaturage batuye muri utu duce bavuga ko icyifuzo cyabo ari kimwe gusa, ni ukubona umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ufunguwe ukongera gufungurwa. Bavuga ko nibura imipaka yafungurwa, ubucuruzi bwabo bukongera gusubira mu buryo, ubuzima bukagenda neza nk'uko byari bisanzwe. Banasaba ko habaho ibiganiro hagati ya leta y'u Rwanda n'iy'u Burundi kugira ngo iki kibazo gikemurwe vuba mu mahoro. Kugeza ubu ni amakuru mashya aratangazwa ku bijyanye n'igihe umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi uzafungurirwa. Ariko ku baturage batuye hafi y'uwo mupaka icyizere kiracyariho ko umunsi
umwe imipaka izongera igafungurwa bakongera gusubira mu bucuruzi bwari bahaye ubuzima bwiza kuri bo. Gufungura umupaka si ikibazo cya politiki gusa, ahubwo ni ikibazo cy'ubuzima bwa buri munsi, imihoro y'abaturage ndetse n'imibanire y'imiryango.